Kubor nakaslem jong unongsan hima. Katuganisngi bagi norep kila sam yiki marep jongki shakipat ba nakadaw jing hardor shibapalat u Deputy Commissioner ka East Khas Hills District ula khot dekran ban sngotu yiki jing jongki norep hagajing lang balakot u DC ka East Khas Hills u Abilash Baranwal kabalalong ha office trekam jong u hak arpu Southrik Naitung kinong yalam ka Hill Farmers Union hagajing yalam uba Commander Shangpliang President Ringkat uba Alphon Bert Khasentio Secretary lam kidukot kilawan ban shimbenta habagran shikinong tho khubor uba Commander Shangpliang uliyathu baga union kal ajumut UDC ban pet yaga dor ya dia thiet kinong rap hayo lingba ka price monitoring committee bat baunkran shakibor bahalor bakinong rap kimdei ban shak nyot dor than Shushu ulit huru banakalyang ka union kalapan pau UDC bakinong rap kidawa bakidon kam banyo yaga agriculture policy kabanong kajinarap bakinong rap haba benrap ulit huru bakinong rap hapo ka East Khas Hills District kiruna bha kibayo yaga scheme PM Kisan kabade kajimentoy bat banyarap bakinong rap bakin penbha yaga kamrap jongki ula pentip ba UDC ula kentui kinong rap bakin shim yakanikalat bala penbang daga sorkar uba Commander ula kenturu ikinong yalam jongki unit nongrap ba kinlum jingken ya jingdon kinong rap khamtam shwa ya kinong rap kubi khnang banla banai jingken chu UDC bat baka sorkar kan perkhat ban penyo ya kanu kanu gajirap ya kinong rap hadin ba nakliang jongi kum kaseng rengkat bat ki nongrap kum kadak jong bangim sungo mentoy shu ya ka jing yo ya kador jong kubi ngana shia sam no tugas ngi tingi la yo ya ka jing khot na UDC ban ya kran halor ni ka banta te mentakas ngi ngila wan ya kendu ya DC jong ka East Khas Hills District akbangila ya kikat tu kat ni ki suggestion lan ki jing ajing mut na ka banta ban yara ban kentiu halor kerep karian ka baning tong ngila ya kran ha ka bede bat keneka ke dor kamur tengi ong ba lagumno gumno nak liang jong UDC badon ya ka ikhtiar ing ba ka price monitoring committee ban pej ya ka kimar kimata jing ya ka dor kamur haki yo kihat tengi ong ba da kani keju committee at least kan persyang ban sungthuru ha ka bayade ba kejing ya di ya thiet jongi ya ki marep hayo te nang ba kin sungthu namar balai ba nakinong rep se ka poi artingka bat balai ha unong bam karem te ngila sungthu ikwa yo UDC ba sungthu ba hai kanika gam kador kaya per te ngingi sungthu ba hawat kidon kibun ki nong khai ki medelman re wala kataru ikwa ba UDC unda sungthu ikane kenang ba ula ban le sewat ban keren lane ban ajing mut ba pada ula sungthu ka kador jeng nong rep ba ka dor jeng ki consumer but ka jeng include concept at least ula ban keren kan lang jeng UDC ba kimdei ban knyot ya kador jeng kinong rep te ya kane lamar ka hap hap ka bor jeng ngi scam ba le bat ula kular hero ban sa pej ya kane te ngila ai jing mut ru yu ha ka bede bat wat ni sungthu ba ya ka policy agriculture policy kan ban simrai da ka sarkar te ngi scam ba UDC un pha ka kubor se government kum ban pen kan mau ba nak liang jong ni kum kinong rep ngi don kam ya ka agriculture policy nangta kini ki le se kiban syarap malu malaro imong balada ni le ka processing kan yarap no bakin kiu no kador kamur jung no kino ki marep ringi la ikran bot disilap num nongin don ye kini ki processing kum kanu sa ye kini ki perishable ngila banbu daki probiotic processing facility ya kaneru udisi wal umsa pej ban simkia halor kane tingi la ikran ru hakabede bat kane ka ye sukmen koi kalian namar hawat ngim habang ye kendu udisi ula keliru shang kane ka PM Kisan te nilai itu bagi duna bah ki bayo ya kene ka skim PM Kisan tingi sukmen disi ula putip singi ba kini kinong rep ki bomdon cekaro ki landless farmer ki lala ban apply ya kene ka PM Kisan ngi kentu ya kinong rep barokat bikin apply ya kene ka PM Kisan belum ka jingarap ndriu hajar ka sisna ngi skim kene ka long jirap ngila ya rai ben trilang baru disi na kentaban ban le ya kene ka PM Kisan ngilai kran ro harga bari ngila shu yathu namar ngila yakran shibun ngila yakran hadu jan chikenta tingi ngila poi yakran ro harga bari bagajing poi bom poi biang por jeng kisembai hakini kinong rep ngit scam nak liang jeng kanero
udisi usa simkia tekawai ke bangila yashim let's say ka rai rengkat ba udisi ula pan yangi ya kene ka data bakat nongut idon taki nongrep kubi te nakling jungi angin persyang ya kaban lum jingtip om tang yang dia nongrep kubi ri kui ki jaj marep ro te ngin sa persyang ban balaki data nga request ikini ki leaders ki jongi ba unit affair bakat lum ya ki data kepada ba kinorep kubi lane pan lane lane kino ki marep dia mentah kin ai le se kam terpangsyuan am tau ni kubi nomor ukwa basuku kanungut idon kinorep hang ha is kasil maka jurisdiction ju disi mo kade ha is kasil tengah ketu igno ilam apo is kasil berak kawai bikin persyang ban lum jingtip kanungut idon ni kinorep min sa IUDC benging scam ba un sa shim yaki intervention hak bade bat ka hak amiat jeng ki norep Cukup mabiong ha ngiru ngim patla ban ong exactly te lada ngin lum kadataru yo le sing ngim yo ban lum tikna dan riwat la kataru ngin lengba ki nong yalam gijungi haki unit HFU haki shnong bat haki block perfect ni scam ngin sala ban la ban ay kadata lag num nong ngidon kam se artayo la nilai tayo ban lum ni data ngin sa submit shall si tapi dia gini kajing hiardo tu kubi ki kajing yakran kadai hi shalang hapang katahi kajing hiardor te kitu hi bangila ay ki recommendation sha udisi